¡Pita, hombre!
Está xa, sí. Baixo. Non comeches. Pero non vas a comer. Vas a ver o neno. Nada, eu estou no pabellón. Baixo tan pronto termine este tempo e xa... No, que iba a comer? No, no, no. Ai, bueno, non sei. Tú vas a ir ao comedor? Ah, bueno, pues daquela sí, daquela vente hasta aquí. Que tal? Que tal? No. Partido, sí. Vale, vale, vale. Un 20. Perdendo. Bueno, bueno, cando acabes estou aquí, vale? Se non me ves, estou na oficina de Xiria. Cando gravar os partidos, paso pola oficina para descargar. Vale. Ah, bueno, vale, vale, porque aquela estou grabando debaixo do marcador.